Так. Бүт киімдер келді зекетке. Иншалла. Так. Иншалла мынакей. Biz күткөн бүт киімдер. Şöyle daha ikinci parçasına koyalım. Mınaki daha bir arabada kaldı hazır. Az bir sak görüyoruz. Bismillah. Zeketke kelgen бүт киімдерди жайгаштырдык. Жалаң подростковый кроссовка өтүктөр экен. Күзгү. Мынакей. Мына подростковыйлар. Мынакей. Жана детскийлер. А бул кече бир секонд хенд магазин жапкан экен. Bir portur кийим берген.